Ngaza kwethu niyawuthathaphi umkhuba ukuthi uma ubuza ngephupho vele uthi uphupha ugibele truck yini ehlula ukuthi sawubona ngicela ubuze nanti iphupho ngiphuphe ngibele truck ngemumva ngisuka ekhaya engathi ngiye emsebenzini noma ngisuka emsebenzini ngiye ekhaya ngale truck chaza phela iphupho liphelele ngoba umuntu ugibele truck ngemumva ngizokwazi ngani le truck ngemumva ini lenza uyapi yabo elabani truck kade uyakuphi kade uqhamuka kuphi yabona ngoba i-context is very important manje don't give a context vele nichaze nje guys iphupho liqale khona lonke lifike egcineni la liphela khona kodwa bingelela cela futhi yabona otherwise ngeke nginiphendule umuntu ovela abuze engathi ukhuluma nomshini nami anginawo amandla okumphendula yabona. So namhlanje sibhekela uViko 2032-43 uthi mkhulu ngiphuphe ngihlaba imbuzi ngophuma amanzi instead of igazi ngicela ungenabele so behlaba imbuzi ivideo angakuvezanga ke la ukuthi imbuzi enjani ngoba khumbula ukuthi imbuzi isilwane seyidalwe isilwane samathongo isilwane esetshenziswa ukukhuluma ukuthinta into ethinta amathongo nokuthinta ke idalwe ethinta umsamo etc. So number 1 asithi ke ngokwesintu uma uphupha la imbuzi ngaba uPaul uhluma ehlaba bese kuphuma amanzi ngoba lokho ngasho ukuthi mhlawumbe ngenzeka kudingeka inhlambululo idalo lomhlambululo ufuna wena usihlambulule wena nomhlambululo idalo zakho kungenzeka lembuzi futhi okade uyihlaba iphuma lamanzi iyona ufuna uyisebenzise ukuze ihlambulula wena noma ukuhlambulula lezi idalo ilombala waleyo mbuzi leyo usho ukuthi iyona mbuzi efanele uyisebenzise ngesikhathi lesowenza lenhlambululo ongeyakho noma engeyidalo yabona uma imihlobo futhi yokusenza imbuzi lokho uma kuyimbuzi ebovu futhi iyona phela edingakalayo uma futhi enebali lithini mhlawumbe uyakhona ukuthi mhlawumbe lesidinga sithi ukuthi uyiqhube nganasi imbuzi noma uyiphothela nasi imbuzi yabona. So number 2 futhi uma ubhola imbuzi singathi nakuPaul uhluma ehlaba bese iphuma amanzi ngoba lokho ngabe kukhomba ukuthi empeleni kungenzeka kunamacala okhokho bakho adinga nje ukuhlanjululwa futhi ngenzeka kunabantu abashona benamacala athile bese wena uyasukuma uthatha le mbuzi le mhlawumbe uyabahlawulela uyabahlambulula futhi yabona. 3 ake sithi mhlawumbe isikhathi lento ingathi imupho imbuzi ngabe uPaul uhlo futhi uma ihlaba bese kuphuma amanzi ngoba lento ingakhomba ukuthi mhlawumbe kumele ugezeke abanye bathi abantu abadala amathongo yabona specific noma kamadlozi specific noma ke lingavele Paul lima ukuthi wena kade vele usanda ukugeza idalwa kade unosanda kuhlambulula idalwa kade unosanda kuzihlambulula wena bese ubona ke imbuzi uyihlaba kuphuma ke manje igazi ndikhomba ukuthi mhlawumbe leli cala ekade uligeza wona selihlambulukile alisekho ingakho lembuzi siphuma manje into engamanzi engasaphuma into eyigazi whatever cala ekade likubambile noma liphi icala ekade likubambile uligeza kuwe selisukile noma leli cala ekade libambe lezi idalo lokhokho bakho uligeza selihlambulukile yabona. So yabo kakhulu besibhala uma uhlaba imbuzi bese iphuma amanzi kunokuba ngabe iphuma igazi awusuku enxebeni sekakhulu kulula kathela umusa kodwa fundani ukucela fundani ukubingelela fundani ukuchaza iphupho liphelele ngaza ukuthi akukho okuzothathwa kuwe ukuthi ubingelelile akukho uzolahleka kuwe ukuthi ucelile futhi akukho uzolahleka ukuthi uchaze iphupho lonke but kuzokwenza ukuthi uma siphendula into eqondile ngoba iphupho liphelele the context siyayizwa but uzothi iphupho ngibele truck funa ngichaze ukuthi ngibele truck warifuna ukugibela truck ibaleka nawe warifuna ukugibela truck ngoba uyasamula warifuna ukugibela truck ngoba kunomuntu okuliftile yabona hayi ngaza kwethu Kulela